Katukad di Basol. Di napalabas. Gapo itinasao nila kay Amancio. Ano mabalin ket makita na kumate apuna ani Grace. Tamangan no matayan ket di na pay makita. Gapo iti dayta. Napanday di ospital tapno makita tilakay ni Grace. Nagmalmalem dangarod iti ospital. Ta inuray dati iruruar ni Joy. Iti rabii. Simangpet ni Boy iti dagus ni Joy. Mas daaw daligaya ken lakay Amancio. Taapay nga adda ni Boy. Agpapaan ken ni Joy ket mas daaw. Tagam ammugayam da Boy ken ti apong na. Kinid daw ni Boy ken ni Joy amaturog daytoy iti dagus na iti dayta arabii. Ket immanugot ti balasang. Kasta unay mga tiragsak ni Ligaya iti dayta agundaway. Ket di na malapdan ti panagarubos dagiti luana. Iti kabigatan na. Intulod ni Boy ni Joy iti ospital apagpapaayan na. Kalpasan na. Intulod namat ni Ligaya iti terminal ti bus. Iti panagsublida. Nadakamat nila kay Amancio. Anaimbagmat tasaan ang nagaram ni Boy ken ni Joy. Itagagayem. Denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad di Basol. Idi damo, kasla gayata ken ni Joy apo. Ngam idi agangay. Saan mat gayam nga ayat? Ngam, jak mailawlawag apo. Basta napatag kanyak ni Joy. Jak kayat nga dadakas ang mapasama ken kuana. Iswa ka na yun na sarong karak. Tapno kumusta eh. Kas tagayam, apo. Tamo yung mat dito'y ili tayo, apong. Ado dagiti barrairo. Ket amangan no pagtripanda pa ni Joy. Pamatag iti kabsat ti marik-rik nam ken ni Joy. Ket dayta ti maiparbag. Apong? Saan amabaleng nga ayatin nyo ti tunggal maysa? Ha? Anya ti kayat yu asawain, apong? Nga main. Agpada kayo nga apo. Apong? Wen, apo. Ibilang yu akabsat ti tunggal maysa. Ay, nay, apo. Asidagtan iti pagdisaagak. Isardeng muntulatan. Itulod kayo, aging gay jay balayo, apong. Nakainanakan, Ligaya. O sige, agmerienda ka pa'y. Agyamanak, nanang Tomasa. Tugbog tinyog dayta inumam. Agpalamiis ka. Uwan, nanang. At kumusta tinapanam? Nasaya at mat, nanang. Naragsakak. Nasaya at nukasta. Bala, agmerienda ka pa'y nga rod ta inakagluto. Apag isunto, inton sumangpet ni tatang mumasong nga aggapo ijay uma. Uwan, nanang Tomasa. Kasta tinapasamak, nanang Tomasa. Tatang Masong. Iso naragsakak unay. Maragsakan kami mat para ken ka, Ligaya. Awanan ti sa pulang pa'y Ligaya. Ta si bibiyagayam ti lalaki nga anak mo. Uwan, nanang. Kat kasano nga rodan ti farm yaw? Awan parikot ijay farm, tatang. No ita, saan pa'y aday ta ti panunutak? Nang runakat, di kay mabalin a panawan. Saan ada kami tilapad, Ligaya? Amok dayta, tatang Masong. Ngamnasken a panunutak a naimbag dagiti addang ko. Uwan, di kaya.
Di ka agdarasudos. Darigatan. Amangan no maisag makamanan. Ligaya. Nasaom ka di iti amam. Tinapasamak kada kayo iti anak mo. Nangrunakan ka. Uwan, Tatang Masong. Nasaukan kwa na dayta. Kat agyamyaman unay. Gaputan no awan kayo. Nalabit. Dakas tinagbanagan mi ka ni Joy. Iso amaawatan na, no apay asaan kayo amabalin a panawan. Saan ada kami tilapad, ligaya? Basta ti makunamay, agan-anad ka akanayaw. Tadimi kayat amaulit tinapasamakan ka. Nalpasan amo. Naisupot mi amin ng dagiti ginatgatang mi. Bagas, sardinas, asukar kan asin. Adya pa'y manteka, amo. Agiwaras tayo nintong bigat. Mapan tayo iti kakurapayan na barangay. Ijay iti unayan tayo awarasan. Wan amo. Maayatan adagiti tatao, amo. Kan mabasa danto itasopot. From Astor Angel. Kasta ti kayat ko. Ura jak imbilinan, ngam inaramid mo lata. Amo. Takas tamate, inararamid tayo edi. Tapno amo ti tatao nga naggapukan ka. Nasayaat. Sige nga rin amo. Inakon maturugtan nabambuan nugak unay. Nala, sige. Itong bigat, i-deliver mo nagiti order na pagkwartaan, boy. Wana mo. At apag namin itong bigat, kat sikat ipangital ka iti pagkwartaan. Ariglado, amo. Sa bali at tao ti pang-i-deliveran nyo. Itad ko, tinagan kan address. Wana mo. Di kag danag, apama na malpas ti pag namin itong bigat. Ikang kanto iti 5 abaka. Ha? Ingkanto ukunan ni Jarancho. Noy lakom, dakil agatad ti bakay lakwan na. Amo? Ala, ingka maturugan. Tapno masapa ka nga gringin ton bigat. Taadu tinasken nga aramidon nyo. Sakbay nga gi-deliver ka. Wen, amo. Dito'y akong kalapaw mo maturog, Arson. Agparbangon naklangan na pumanaw inton bigat. Di nakakadi sa pulan ti amom. Nagpakadakan ko na. Sige nga rod. Dito'y ka na maturog. Rabi iti pa nagbiyahe ta inton bigat. Urayan nakto inton aldaw. Talas 3 iti malam nga kita tayo iti disso a pagsasabatan tayo. Matungpal, boy. Unlagtan ti kalapaw da Arson dito enda. Wan nga rod, Jonas. Napagbagmatan. Sa di mo ti pang sarakan tayo ti dayjay at tao. Wan nga rod, Jonas. Sige, hintayon. Pabarang masalaw tayo ni Arson. At ison ti pagibalsak. Sige, Jonas. Ikam iti ikistiro pa na. Kasta ti aramidot. Kita man no niya ti aramida ni Boy nga agin lalai. Astor, isardeng mo ti kotse. At dalalaki ang nakatakder iti asidang ti kotse ang nakaparada. Ikak ida iti groceries. Ala, sikat makam mo. Upat da. Iso nga ikak ida iti upat asupot. Sasagay sada. Oh, adoy. Sasagay sa kayo asupot. Para kada kayo dayta. Anya dayta? Para kada kayo. Sige, yawid yun. Oh. Makatulong dayta iti pamilyaryo. Groceries sangat. Basta di yun to liplipatan ni Astor Angel. Inton umay a panagbubutos.
sige. Mayakan kayo amin, kakabsat. Ay, sida pa yan ka. Di kay agdanag, tamaikan kayo amin. Ay, awan dag di dinoron ata, mayakan kayo amin. Anday ko. Apay nga amang tanyas turanghel iti groceries. Apay niya na ito. Alalukuyin na kami, mangibutos to kun kwa na. Wen, day tatipod no. Ngam di kay agdanag. Tano mga bakto, kanayon kayon to amawarasan iti ado apagsayaatan nyo. Well, big lord, kita nyo rito nakasupot ngayon na. Sagkakaisa kami. 2 kilo bagas, 2 sardinas, asukar, asin, kan mantika. Big Lord, anya tikat katawan. Mangrugi manan ni Astor. Piman mat, ti agraraman na tao. Mga ramid manan iti pamuspusan, tapno bumanglo. Anya ti aramidam ita, Big Lord. Naskan nga artapak ni Astor. Awan serbi dagita na inwarwaras. Agi waras akmed ngem ado. At dapanggap niya, Astor. Amang kalaban tukon ka, Big Lord. Urayan niya ti araramidan na. Saan to amang ngabang? Naibus nga dagos ti groceries nga inlugan tadinggas. Kasla na dubduble matinekam. Wan, tapno daras ama ibos. Apay ngay, kasanon ngay dagiti daduma. Addan tumanen sa bali agon daway. Apay nga minayangag apapuraka. Naska nakamakamak ni Boy. Sana mabalin adwa dalaan kini Arson iti pagnada. Ha? Ago uyong dayjay nga amo Astor. Intalag nakit din kini Boy tinadagsan na trabaho. Jack maawatan, dinggas. Delikado at trabaho ti papaaramid ni amo kini Boy. Intalagnan kini Boy ti dakkala transaksyon. Kasanon no agpaggad ni Boy. Katno kaya na kano nga rod. Nagturad ni Boy. Masurunak no maminsan. Takasla kaya ang kaya na amin nga napaggad nga trabaho. Jack amon no kinaturad na dajay. Wano kinalastog na. Asino nga taaya malaan na. Saan mat nga kasjeda Francis kanlay gaya? Anya? Si Ransa mat malaan ni Boy. Dinggas. Agpadpada kayo ngay. Tinapatag saan nga agdangran iti tao. Amuna nga isakit ti pada na a tao. Dayta tinapatag. No damagan nak ni amo. Ibagam asimuro ta kini Boy. Awan, dinggas. Kasano, Mr. Dog? Kumusta? Enton labi parang sapat me. Adolvel me. Sige. Lalaingam, Mr. Dog. Aliklaro, Don Juan. Ato kwalta na ito, no kaskasano. Sige, Mr. Dog. Kastapay nga rod, urayak ti sumaruno nga awag mo. Juan, Don Juan. Sige, bye. Bye, Mr. Dog. Astor, natalag ka aging gaita.
nga mangrugin nga agawak ti kwartam. No kasta, saan nga mo ni amo asimurot ka kanyak, tatang? Saan na nanaskan ngagpakadaak? Apay nga minanas ka na sumurot ka. Haguuyong ni amo. Si kakit din ti pasungal-ngal na iti kastoy at trabaho. Kabalak, tatang. Saan na mabalin? Di mo amo na may sagmakawan o saan. Diya kaya't nga dadakas sa mapasamakan ka. Sige, tatang. Dagasan ta ni Arson. Kat agturong tayo iti pakay deliveran ti marihuana. Talagang awan matatao dito'y adiso. Kasla na iranta apag sasabatan dagiti kas kada tayo. Adda lalaki. Adda amin paltugda. Sa bali dayto yan. Alalto kayo atwa. Wan, tatang. Wan, angkal. Na kayo talo. Inuwar yun di kagarami. Katusaan, matay kayo. Di kayo masidag dito eh. Agpatingga kayo lang dito. Bilangan na kayo, iti sa kapulo. Iti may ka sa kapulo ang bilang. Taskan, ana iruwar yun di kagarami. Sana mabalin. Surutan niyo ti saritan. Agin nawat tayo. Yawat yu ti kwarta. Kat yawat mimat ti order yo. Kagato! Banat! Tayo to'y met! Bumalis tayo! Agawan niyo! Umunig tayo ni ti kotse! Pumanaw tayon ditoy! Nagsardengan ti kanal buong. Adda ka di tama yo! Awan tamak. Awan tamak, tatang. Nasayan! Hello? Hello, Don Juan. Oh, Mr. Dog. Purayaso. Sana alang tao marihuana. Aniya. Dapat na paltokan tao at matayan. Kunak man, nunalaing dagiti buyot mo. Oh, talaing da. Gamada karumat paltog pasulot astol. Ibagam ka dagita buyot mo, talalaingan dati garawda. Awan ang muda. Nagsimple lang nga banag, ngam di dapay maaramid. Anya ti kaya ng Diyos, awan. Sabali ti panggap tinagorder kan ka amo. Kaya't da nga gawan dagiti marihuana, ngam awan panggap da amang bayad. Anya. Amo, diya kayatan nga ibaon yu pa ni Boy iti kasta at transaksyon. Siyak laengan. Anya. Ubing pa ni Boy. Saan pa yan ay ruwam iti pinaltugan? Amang ano day tati pakatayan na. Awan bibiyang ko. Nuday tate pakatayan na! Di mo iraman ni Boy iti kanagamrod mo! Awan karbengam amang laaw kanyak. Dinggas! Amo, ubing pa ni Boy. Di mo iraman. No dadagas ang mapasama kan kuana. Agsumbat ka kanyak. Saan ka atotopan mo? Gaputa amo ka. Kastagayan Maturad kan amang kalaban kanyak. Sige. Patayin na ko namo. Takas tamat. Naglakakan ka ti pumatay. Paltugan nga ta ni Astor, ni Dinggas. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukat, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika,
June Ributazo. Computer Recording Technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.